Ai tāri ana e te kaunihera o Pōneke kia whakae atu te iwi kia rātau tohu reo rua kia rātau ngahere hikoi. Hei tā e tahi e whakahe ana te kaunihera ki ngā tohu i te mea kei te uhia tonutia te wāhanga Māori o ngā tohu. Anei a Eruera Rerekura. E ai ki te kaunihera o Pōneke e mea waka ira te kite i ngā ingoa Māori i runga i ngā tohu. We're a bilingual country. And we think it's very important to have te reo on our signs, especially on a site like this. Eita McLean e tino waka ira oki te itori o tēnei wāi. It's got a lot of Māori history. You know, there was a lot of history here before Europeans arrived. Ko te ranga aihiwi tingoa tūturu o tēnei wāhi, engari kei te tatari te kaunihera kia whakai mai te tarahiti tuangahuru o Pōneke. We're hoping that we're not going to have to do any significant changes to the signs, but we will talk to iwi, we'll talk to the Port Nicholson Block Settlement Trust. Ko te āua nei, e pai te wanaungatanga i Wanganui i te kaunihera me te mana wenua o te Wanganui ātara. We have a good relationship with them. I mean, they are an important and essential authority and organisation in Wellington, so we have a good ongoing relationship with them. Ai te mutunga o tēnei marama, ka wakaturia ngā tohu reo rua. Hopefully we'll have this whole thing sorted out by the end of Jan, the next few weeks. I mean, the thing we want to reassure Wellingtonians, though, is because there was some social media activity at the beginning of this week where some people saw the adhesives on some of the signs and thought that it was like the work of some crazed bigot. Everyone can relax, it's not the case. Ko te mea nui Eita McLean o te kaunihera nei, me tau te kaupapa nei i mua i tana puta ki te ao marama. I rua Rerekura, te karare.